سلااو ڕێز بینەرێن هێژا تەماشەوانێن هێژا ئەم vê jarê li vê bernameyê de her wekî me soz dabû em li ser rewşa Rojava û Sûriyayê diaxivin. Bêguman mêvanekî gelek ezîz be me re ye lê pirsgirêka wî înternetê heye ew li rêka telefonê dê be me re biaxivî ewîş kak Sidîq Hesen Şükrî ye. Kak Sidîq dem baş. ئەو دەمێوە باش و سڵاو و ڕێز بۆەوە و بۆ بینەرێت هێژەژی gelek spas. Kak Sidîq em devê bernamê bi Surmancî diaxivin ji bo ku tu bi xwe badînî û xizmê soraniyanî ez bawerim baş e? زۆر باش ئەم تێکەڵکەن لێبیت Da baş e. Kak Sidîq gelek pirsyar hene rewşekî cuda heye yanî li ئەوێ لە هەمی ڕۆژهەڵاتان ناوین لێ بە تایبەتی ئیرۆ ئەم لەسەر ڕۆژئاوا و سووریایە داخفن بێگومان هەنێکی ڕەوشە ئیرانی گرێداییوەیە هەگەر کو دەرفەت هەبوو ئەم دێ لەسەر وێژی باخفن ئەس دەستپێکێ تەماشەوانان داخواز دکەم هەگەر دەنگێمەتێ تشتێکی بنویسن و وێ ڤیددیۆێ بڵاو بکەن لایک بکەن داکو و تەماشەوانێکی زێدە ببینن. پرسیارە من بۆی کاک سدیق دەستپێکی ئەوە کاک سدیقتە تو چاوەڕێ دکرد ڕەوشەکی بەوی ڕەنگی دەرکەوە هۆلێ بێگومان یعنی ئەو ڕەوشە کوونەها ئەم بخوازین شرۆڤە بکەین ئەنالیز بکەین مەسەلا هێڕەشێن وێ دوایە دەڵەتە تورکە بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستانێ ئەو بگەلێکی مەسەلاوە گرێدایە یەک تورکیا بەرەو هەڵبژارت نێرسیت و دەنگی ئاکەپێ و هاوپەیمانی جمهور gelek daketiye beş naketçi bu parlamento için bu serukatiye bu da aliyedinde peşkevniyet nu siyasi li Suriye cihane avane hem bu sadike ku devleta Türkiye Türkiye'deki tangaja ve bu ve duhazet ve gaveda tevavi peşhatin nahat çedibin şerlet nav Türkiye ve çiziyle لسوريا وانا هم يا كنترول وك ستوب بك يعني او هيرشه مراسه هيرشي سر روجاوي كردستان ديك دخازكو بنجه وي استرات بنجه وي استراتيجي بده ابوري عسكري جواكي تواوي يعني لبين ببه يعني بنجه جاين تدانيله دد عالي دنداجي او هيرشه لسر اوبوزيسيون تركيا او بارتين شش پارتین اپوزیسیون هنه کل سر میزکی به هفته کنشنه و یک جکی دخوازه کوان بیدن بکه یعنی براستی ترکیه به پینگاوه دا یعنی نکارم بیجم که او پیش هاتین سوریا و کنترل بکه لی دخوازه کو اپوزیسیونی ترکیه پارچه بکه و بخبن کاریگریا خودا و آلی دیده وانا جکی بیدن بکه بوی مثلا او تقینا جادا استقلال لإسطنبول شبوي أشكره يعني أبا دست كردا تدانية دست PKK تدانية يه PKK تدانية لهركز زيادر هزين هاو پیمان ويا بستزانن روسيا دزانه وأمريكا دزانه كي دست كردا و سياستا كردا و هزين كردا تدانية باش دزانه كي أوي لبشتوي أو هزين تيروريستن يكون هذا بن سها دولة أردوغان لعزز لعفرين لجرابلس وحتى لإدلب زيكي دبنسها دولة أردوغان لويدري هاتنا شونه أو چالاکیا تروریستی کرده که هر کس وی چالاکیا تروریستی دیگه و سرکونه‌جی که دیگه ایدانه دیگه در رغم میوه او هرشی سر کرده دیگه یعنی او آشکرایه که او پیلانانه دولت ترکا چاکی چکریه و دخوازه که درکاوی پیلانی دا کنترولا پیشوچونان که چون براسی پیشوچونی نها چه ساحه سیاسی ناوخوی ترکیه دا بن چه ساحه سیاسی دروی ترکیه دا بن ده برجواندی اردوغان دا نینه ده برجواند سیاست اردوغان آفروان خازی و عثمانگرایی یا اخوان مسلمی دا نینه یعنی
پاش دادچه اکونومی آبوری جی و سیاسی جی و دیپلماسی جی پاش دادچه ام ببینین که چاو اردوغان به چاوین شور به شرماتی دچه لگل سیسی توقع دکه به پیش هاتکی یعنی به پیش آماده یکا دیپلماسی دچه دستی سیسی دکره حتی دونی که چه دگو بوسی سو ایرو چه دکه و همه گری دایوه نکو اردوغان دخوازه به چه آوایی به کرسیا خواه دا صلاتی بپاریزه جبویجی او دهاتا چاوروان کرن بله کاک صدیق دەستپێ کە دخوازم لەسەر کۆنژۆکتۆر یعنی ڕەوشە سیاسی یا گشتی هەنێک پێشبینیان بدەم پشتڕ ئەز دەخوازم بۆ چوونێتە بزانم یعنی کۆنژۆکتۆر مرۆڤ دەبینی بەڕاستیژی هاتنە گۆڕتن دوی ساڵیدا بە تایبەتی پشتی شەڕی ئۆکرانیایی ینی سیاسەتە ئەمریکایژ خۆ لە ڕۆژهەڵاتە ناوین جێ مشت و مڕێیە تێ گۆڕتن نایە گۆڕتن گرینگە گرنگ نینە ئەو یەک و ڕەوشە ئۆکرانیایژی هاتە مەیدانێ بخۆ لە ئەمریکایە ئەم دوو هێزان دەبینن یعنی دەناوە پنتاگۆنێدا دەنە ئارتێشە ئەمریکا سنتکۆم هەیە یعنی United States Central Command و United States European Commandمان هەیە کە پێڵێن یوکۆم ئەوەی دووەمین یعنی یوکۆم زیاتر ناتوێ یعنی سوپای ئەمریکای دەناوە ناتوێدا و مرۆڤ حیز دەکات ڕەوشە ئۆکرانیایەدا سنتکۆم کوبەرێ زێدەتر لە ڕۆژئاوادا کار دەکرد و تەنێ بە هەسە دێرا کار دەکرد بە خۆسەریەرا کار دەکرد لە دژی داعشێ مرۆڤ دەکاری بێژە هاوپەیمان بوو یعنی هاوپەیمان ماچەوەیە هاوپەیمان لە 100 ساڵە 21 لە گۆری قەناعەتی مناوە نزانم بۆ چوونێتە چەوایە لێ مرۆڤ دەکاری بێژە هاوپەیمان بوو یعنی لە سووریایە یعنی سنتکۆم مرۆڤ لێ دنەڕێ بەڕاستی دەڕەوشە دوماییدانی پشتی شەڕی ئۆکرانیای ڕۆڵاوی هەنێکی لاواز بووە گەلۆ یعنی پرسیارە من ئەوە گەلۆ تورکیا جارێک دن ڤەدگەڕێ سەردەمێ ناتوێ سەردەمێ شەڕێ سارد گرنگیاوی وەک جاران دمینێ ئانجی ئەڤژ بۆی دەمەکیە طب او راشا کۆژەکتۆر لەسەر ئەو پێش هاتانە کاریگەریە خۆ هەیە یعنی ئەگەر شەڕی ئۆکرانیا چێنەبە چێدەبوو و تورکیا وەکی سەردەمێ شەڕێ سار یانی بەریا وێ دنابەینا شەڕی دەستپێکە شەڕی جیهانی پشتی شەڕی جیهانی دوێمدا ئەندە گرنگیە خۆ نەبە چونکە کێشە ناوبەینا تورکیا و ئەمریکا و یۆنانستانێکە دەکرد لێ شەڕی ئۆکرانیا و ساکر کوجارێکی دیکە شانسی تورکیا بزیتەوە یعنی سەرژن و هەڵە شانسیوان هەڵدا هەم ئەمریکا جی خۆ محتاجی تورکیا دەبینە هەمژی رووسیا خۆ محتاجی تورکیا دەبینە هەردوو ئالیجی خۆ محتاج دەبینن رووسیا دخوازە کو دڕێکە تورکیادا ئەو چ بێژنێ ینی ئابلوقا ناتۆ کوم بکە بشکینە و ئەمریکا جی ناخوازە ینی ئەزمموی پێشەڕێ جیهانی یەکەم چێ بکە و تورکیا بکە چاوەێ دەمێت تورکیا کە دەدەستێ سۆڤێت ناخوازە ناژی تورکیا بخە دەستی سین و رووسیا و بۆیت ئەمریکا تەنەزولە بۆ تورکیا دەکەێت سەردەمێ ترامژی وسابوو سەردەمێ بایدنجی وسایە یعنی ئەم دەبینێت لە 2019 ببورن مکانیزمێکی هاوبەش ناوبەینە سەرکردایەتیا هێزن ئەمریکا لە ئەوروپا و لەگەل تورکیا چی بوو یعنی بنیرە لەگەل سند کۆمچێ نەبوو لەگەل فەرمانداتیا هێزن ئەمریکا لە ئەوروپا چی بوو چونکی ئەو لەگەل تورکیا نزیکت هاوپەیمان مکانیزما ناتۆیە داگیرکردنا سەرێکانی و گریسپی بڕێکە هاوپەیمانە یعنی ببوورە بە مکانیزما وان هەردوو هێزا هاتە چێکرد حتا ناژی ئەو مکانیزم مایە یعنی بنێرە چ نوچەیەن باڵکێشەنە سەرنجڕاکێشەنە مەسەلا ڕەخەکی ڕاوێژکارێ کۆشکا سپیش بۆی مەسەلا ڕۆژهەڵاتە و ئەفریقا دێتە تورکیا و داوال تورکیاتکە و تورکیا زیاتر گوشار بۆ ڕۆژەوەی کوردستانی نەبە و دچە لە قامشلۆژی گۆری خەبەرە گەرچە ڕاستی من سەرچاوەیەکی وسان مەوسوق یاری بڕوا پێکری منەدیت دچە لە قامشلۆژ گەر کوردار و نێت دەبێ زێدە تورکیا تورکیا
او خبرجي işte هێزên ئەمریکا ku ziyatر êbgirêdayî fermandê Ewropane fermandeye serbazî Amerîka li Ewropane li gel hêzê Tirkiye bi hevra danîştine rûniştin çêkirine li kilîs. Amanca wan çi ye? Amanca wan ew e ki Kurda razî bikin û guşarê li ser Rûsya jî kê bikin ku hindek erdê wekû 2009 hindek 2009 biborin erdê Rojavayê Kurdistanê radastî Tirkiye bike ki wan jî wekû tê xuyanî kirin min biç û Kubanî be yani xeter li ser wê heye. Yani ew rewşa konjektûr yani ew rewşa ku bardûxê niha ku hey çêbûne ew wisa dike ku Tirkiye geostratejiya xwe diparêze ji bo NATO û NATO bu Amerika û bu NATO bu Amerika û bi taybetî Amerika û çêdibek û Amerika hindek hengavê ne axlaqî jî bawêje derheqê Kurda ji bo ku Tirkiye razî bike. Çünkü birastî ew giringiya Tirkiye em nikarin nadîde bikirin. Yani em bêjin êdî Tirkiye ji bo NATO ji bo Amerika çi giringiya xwe niye. Türkiye çêdibe desalata Erdogan giringiya xwe bi wan nebe ew çêdibe ez berê jî dibêjim niha jî dibêjim Amerika jî Avrupa jî Erdogan gelekî nerazî ne lê Tirkiye ew pêgehê xwe stratejî ji bo kim nabe û ê berdewam bike. Ji bo kêşet bîniwe ser wê Erdogan ew ê çawa desalata xwe biparêze. Yani eger Erdogan desalata xwe bikare biparêze dengê pêwîst bîne di hilbijarna hatî de ew ê xwe li ser NATO jî ser Amerîka jî ser Rûsya jî farz bike. Eger ew zeîf bikeve çêdibe ku dengê pêwîst nebîne li hilbijartna hatî de dibe ki ew ehmiyeta desalata Erdogan nemîne heta Erdogan ku qazan jî kê bigel hilbijartnê de ew ehmiyeta wê nemîne. Yani mesela çawa em vê bêjin dengê pêwîst li parlemanê nebe ku bikaribe destûr bigore û dengê gerê yekem de pencawiyek dersat deng neyne bu gerê duem bimîne ki Erdogan bi 40 satî 35 satî derbikeve vê gavê jî ehmiyeta wê de derkeve jî ehmiyeta Erdogan kim dibe ji bo meselê siyasî û dîplomasî. Bo wê ew Erdogan niha gelekî dixwaze ku ew rewşa heyî bikar bîne û bigehe astekî wisa ku bu 5 salê dike bi şêweyekî hêz xwe li ser kursiyê desalat bihêle. کاک سەدیقم تشتێک و من شتا فام کرد تو باوەڕ دەکەی و کارتێ یعنی گلۆپێ کەسێک ji herdû aliyan ve hatiye dayîn. Min herî dumayiyê îro bi rojavara karîbû peywendiyekî biçûk çêkim. Yani li gorî baweriya wan ji aliyê Amerîkayê ve ihtimalekî wisa heye gilopekî kesik dabin û dibêjin heyeta Amerîka hêjî li wir e yani hêjî gotûbêj berdewam dikin îro balafir li ser rojava nefirîn yani lê nexistin lê çend topek li snûr havîtin û qesa de jî bersî fêwî de yani li gorî baweriya wan heger ku gilopê kesik hebe zêdetir Amerîka ew dike lê tiştê ku min şta fam kir gilopê kesik ji herdû aliyan ve hatiye dayîn yani. Gilopê kesib Rûsya yani Rûsya karibû ku eger asmanê Sûriye ji Tirkiye ve nekir nekaribû qasî êrişê bike. Yani çêdibû ku bi Lê ji bo piyade ji bo piyade. Belê yani ez bi şêwekî giştî dibêjim bo ew ê netkarîbû wê hêrişê bike. Lê meselê piyadê de Amerika çêdibe ku ew gilop pê kiribe yani rastî ew ez bêjme te zanyarî nîne bes Amerika çêdibe ku bixwaze Kurda razî bike Kubanî û min biç teslîmî Tirka bikin. Lê ew Rûsya bawer nakin Rûsya vê qebûl bike. Çünkü bernamên Erdogan wekî din hene û Amerîka wê bû çi bike ya bo wê ku zext li ser Sûriya û li ser Îranê û li ser Rûsya bike li Sûriya. Yani eger Tirkiye biçe min biç bigire berew terifet biçe û Kubanî bigire wê destê Rûsya
دست ترکیه ولودری بقوت که یعنی چقاسی ترکیه لسوریا بقوت که با امریکا قازانجه یعنی او کشه و دمی کشه نابین ترکیه و روسیا چه داره یعنی روسیا نخوازن نه ترکیه زیادتر تک دعالیه عسکری دا یعنی دعالیه بجایی دا پیاده دا تک و ناو خاکا سوریه یعنی اوش بوی ترکیه بج بوی روسیا کشه مازن درست که مثلا بو نمونه پیلان هیئت تحریر شام يعني او باشموي القاعده خو القاعده بري النصره بونها بنا هيئه تحرير الشام القاعده بري سلب القاعده بنا هاجي القاعده برزامنديه تركيا حتى عفرين عزاز هاتنا يزي خوينا و او جنجشه شكر يعني نقاش بكد نور قشتيدا اصلا ويقاوي او خصنا بن دبن الله جيش سوريا آزاد و جيش يعني سپاه ملی سوريا كو اردوغان شكلت بن الله واندا قواشات هيئه تحرير الشام نهال العفريني ولا عزازي ولا ودور برا بو تشي هيسينا او هذا حاضريه يعني تركيا حاضريه دكه كوبوان هيزا هيرشي ترفعتو هيرشي كوباني وهيرشي من بسبكه او هيزا دانته بدري بنيرا اردوغان هم حكمتا كاتي تشكريا حكمتا كاتي تشكريا وعين ما خد لي ادلب جي داعش يعني بجن القاعده حكمتا رزقاري كرنا سوريا تشكريا واردوغان دخازا وهذا حكمتا بكتيك يعني شرعيته بدات حكمتا ادلب جي ياكو هيئه تحرير الشام تشكريا وان بكتيك دبن هيزا كده دبن برشمه كده هيرشي كردا بكن وعاد زياتر بيخنا دستيكو دي آليدن داجي تركيا دخوازه لقال اسد روني يعني تركيا دخوازه بكبركي چند هەگەر تو بخوازی کاک سەدیق ئەم لەسەر ڕەوشە سووریا ئەس دەخوازم هەنێکی تایبەت پرسیاران بکەم لێ ئەزێ وەرم سەر سووریایش بۆ سووریا بەڕاستی گرنگە هەم دەوارە دیرۆکیداش بووی مەسەلەیە کوردان گرنگە لێ ئەس دەخوازم دەستپێکێ ئەو بکەم یعنی گەلۆ نەها من لە گۆڕی و مرۆڤ لە داخوایانیان هەسە دێ و خۆسەریە دنارە خویا دیکە و زێدەژی کار دەدەستی واندا نەمانە دەدەستی ڕۆژ ئاوادا کارتە هەری زێدە کارتە کامپا هۆلەیە یعنی گەلو تو تەخمین دکە ژ خۆ هێژی 6 ماه ji بۆی هەڵبژارتنێ مانە و لە گۆری قەناعەتا من مەسەلەیە سووریا تەنی هەڵبژاردن نینە لێ ئەردۆغان دەخوازە بێگومان هەم دەولەتێ ڕازی بکە ji بۆی مەسەلەیەکی استراتیجیش بۆی دەولەتێ مەسەلەیە کورد بەگشتی و سووریا بەتایبەتی و هەمژی ji بۆی هەڵبژاردنێ سەرکەوە و ئەس باوەڕم دەولەتژی دەوێ قەناعەتێدایەک و کەسێکی ئەردۆغان هەری باشە ji بۆی vî کاری لێ تو تەخمین دکەی یعنی هەتا 6 مەهی دنێ هەگەر و مەسەلەیە کامپا هۆڵ هات چارەسەرکردن وێ دەمێ زێدەتر ئێڕشین پیادەی دەست پێ بکەن هەگەر و دەست پێ بکە مسئله کامپا هۆڵ هەندێکی ئاڵۆزە چونکی لێ کامپا هۆڵ 6,000 خێزانی داعش تێدا هەنە لە ژن و زارۆکا بگرە و ئەوێت نەهاتێدا بەرێ زارۆکشن هاوی زەڵام بوون نزیکی 10 تا 12,000 چەکدارێ داعش دیلن ئەسیرن دەستێ یەپەکێدا یعنی ئەو کەس وان نابە خودی يعني وانا هذه هيك هاولاتي ولاتك هناك كاس وانا باخدي يعني او ايدي بويا بومبا دسته امريكا داجي دسته كوردا داجي يعني تركيا اساس خازه بومبا بتقيده دخازه بومبا بتقيده يعني از باورد كم اوصل بو مع شباط اوصل بو زندانك لحسكي تركا تا لأولا قوات ناربوك وانا بدرباندن قالك جرابين ونزكي صد شهيد جيدان حتى اوجارك كنترول كرن دخوازن دي سوي بومبي بتاقنن بدسي كردا دا وبدسي امريكا دا بتاقنن او يعني او مسألة حقوقية جي سياسي جي وامني جي لوي زياترنا امريكا ونا ولاتي دي كاسي كارن مثلا قامبا هو دوازه اسري دستيه بكده چاره سر بكش كاسي نبخودي يواني هم يقطعون بكن او جي ممكن يمروفاتي برينادا انسانات برينادا يا واني سرباز بكن اوان سربازي كي بكن ديسا داعش بسرجنو للعراق ولسوريا هر در كنترول بكن اردوغان دو خازويا
دەستوان بکاربینە مثلا هێرشە بەژایی یعنی هێرشە پیادە دە ئەردێدا کو ئەردوغان بکە ئەس باوەڕ ناکەم ینی ئەردوغان ببێ ڕەزامەندی ئەمریکا هێرشێ بکە و ببێ ڕەزامەندیان رووسیاجیکێ بکە لێ ئەس دەبێم ئەمریکا ڕەزامەندی ددە بۆ قامشلو ڕەزامەندی نادە لێ بۆ کوبانێ و بۆ من بەچ ئەمریکا ئێ ڕەزامەندیە بدە چما چکە لێ دەرێت خەتەرە خۆ لەسەر پترۆلێکی کێنیە وەکو ئەمریکا بێمە هێزی خۆ بەڕاستی پترۆلە هێشتنە و خەتەر لەسەر کامپاهۆڵژی و ئەو ئەدیلێ دیێت داعشی کێ چێنابن لێ دەرێدا ئەمریکا جەبهێ چت بێژنێ جەبهێ تورکیا و جیهادیستا فراوان دکە یا دەبێ کورد و ئەمژی تێدا خۆ نەخاپینن ئەمریکا هاوپەیمانی کوردانینە هاوپەیمانی شەڕێدژی داعش بود و کورژی دارێک بوو دەستێواندا بکارینان کورد مەجبور بن شەڕێ داعش بکە دەگەدە بین چوو بود ئەمما هاوپەیمانی ئستراتیجی ئەمریکا دی ڕۆژهەڵەتە ناوەڕاستدا تورکیایە نە کوردن تورکیا هاوپەیمانی رووسایەژی ئەو چاچێ دەبە ئەو هاوپەیمانەتە دنەوە بینە رووسیا و تورکیادا هەیە کۆنژەکتۆرە گۆری ناتۆ گۆری ئەمریکا لێ هاوپەیمانتیە نابینە ناتۆ و تورکیادا هەیە پەیمانتیەکە حقوقیە یعنی گۆری یاسایên پەیماننامە ناتۆ چێویە تورکیا نیکارە خۆشوێ خلاص بکە چێدبەت تورکیا شانتاژ بکە تورکیا هەڕەشە لە ناتۆ بکە کارتی رووسیا و ئیران و سین بکار بینە لێ تورکیا حتا وێگاژیکێ هاوپەیمانی استراتیجی ناتۆیە ئەم کورد زۆر جارێ دەرێدا خۆ خاپینن یعنی ئەو خاپاندن نەها نییە تا دەگەڕێتەوە ساڵا 2020 2000 ببورن دگەیتە ساڵا 2000 دوێ دەمێدا گەرە کەس دەگوێنی ناتۆ باش تێ بیرا من دەگوێنی ئەهمیەتە تورکیا ji بۆی ناتۆ نەمایەوی کورد بن دەوڵەت خۆ خاپاندنەکە بوو لێ نەهاژێکی ئەو ینی تورکیا ji بۆی ئەمریکا پێگەیەکی خۆی استراتیجی هەیە دەبێ کورد بیا باش بزانم و ئەگەر کورد بیا باش نەزانم وێنەدن بەرچەوە پەیمان ینی نزیکبوونە کووردا ji ناتۆ ji ئەمریکا ئێ ڕۆژێ و تاکتیکی نەبە لەسەر ئەساسێکی استراتیجی بێ کورد بخوا بخاپینن ئەم بنێرن دوێشەوە کو ڕۆژێکە هەرتش تورکیاوە هەرتش ئەمریکا هەرشتێک گۆری تورکا بکە چما هەتانوکە کورد لەوێ دەرێمانە ئەم بێژە ڕۆژەوەی کوردستانمانە وەکی تە باز کرد یەک مەسەلا کامپاهۆڵ و داعشە شەڕێ دژی داعش و گەیشتە تێبەردەوام کرد یەکجی ئەمریکا ناخواسە ئەسەد وەگەرێ قووەتە خۆیان بەرێ ئەوە کورد هێشتینەوە شتێکی دیکەنی نە یعنی هیچ گرێدانێکی سیاسی یە حقوقی نینە ji بۆی وێ ئەس باوەڕ دکەم کو یانجی بۆ چۆنا من ئەوە کو ئەمریکا ئەوێ مەسەلا هێرشێن پیادە ji بۆی تورکیا ئەو جهەیە کو بەرێمە بەحەزکرە یەڕێکێ veke لێ رووسیا ویان ناخەزە رووسیا نەرگەوێدا رووسیا ئاشکرا بەریا نەها گۆتە تورکا هەنگ دکارن هێرشی قامشلۆ بکن ئەس دەیوەرم سەر رووسیای لێچمە ئیران vêdûmayê هەڵوێستاوی جودایە مەسەلەن بەرێ تورکیا تۆپەک هاوی با شاهبایê ئیران هار دەبوو vê carê مەسەلەن داخیانیا وەزیرê derve عەبدوڵاهیان هەیە دەبێژ ینی شەرمەزار ناکە دەبێژێ بلا تورکیا بە سووریا ڕاکار بکە یعنی تشتێک وسا بگەلەوە ئەف یعنی پەیوەندیا خۆ بە چ هەیە ژە ئالیەکی ئەم دەبینێن هەڕەشەیە ئیرانی لەسەر باشوور ژیهانە و هەنە کەس ینی گاڤاکوون و چە بەڵاو دەبن ئیران دێ هێڕەشێ سەر باشوور بکە سولەیمانیە بگرێ و حتا شێورمەندێ وەزارەتی پێشمەرگەیانجی تشتێکی بەوی ڕەنگی ئانی سەر زمان لە ویدیایە باشووری کوردستانی ئەو گۆتن تێکردن و من لە تەلەڤیزیۆنە تورکیاژی هەنێکی تشتێن وسا بیستن یعنی ئەوژی دەوێ قەنەعەت تێدانەک و حتاکو تورکیا بە ئیرانی ڕا لە هەڤ نەکێ و هێرشێ سەرقەندی لێ نەکەن وێ ئەنجامێ وەرنەگرن گەلۆ ئیران دەخوازە لە ڕێکا بێدەنگبوونا خۆ تەنگافکردنا کوردان لە ڕۆژئاوا پەیامێکی بدێ کوردێن ناو ئیرانێ و ڕۆژهەڵات ئانجی کوردێن و دکارن مداخەلێ ڕۆژهەڵات بکەن
ایران هندکی وگاوی وکی رایگشتی دزانه به مثل نو خواه مجور بو یعنی بوید هنده دا ایران مجبور کردن که هم لعراق و هم جل سوریا دی هندکی تواوینا بجم هندکی پاش دا بکشه و هندکی تا قبول بکه بتایبتین مثلا لعراق دا پسند کرنا گورینا سر و کمر گریدایی روشن ناخو ایرانی ببو و نهاجی که ایران سیاست ترکیه و هوا دخینه دبینه که دی ایران گشت ترکیه گشتی قناعته که او پیوندی خود کل اسد چه بکه یعنی اردوغان بیا آشکارا جدی بشه دبیم حاضرن بچن لگل اسد دانیشن دیپلمات ما بچن لگل اسد دانیشن لی اسد حتی نه ویا قبول نکردیه و ایران بیا دبینه که او تشتی که نه ترکیه دکه زخت ویل سر گشاری ویل سر امریکا و لسر کردا بکه يعني ایران جوی بو او برجوانده ایرانی ده يعني او هرشی کنها ترکیه لسر کردا چید که پیمان يعني دوستانیا کرد و امریکا جی خرابه که يعني دي كرد جدگه انا قناعته که بله دي امریکا دروه دوستا که دروه و پشت را خنجری لکرداد ده کرد بی مجبور بن که اگر دوستانیا امریکا بدروه ببینیوی چه بکن زیادتر بخوازن برای اسد بچن والنتيجه هي بك هي ويدري وايران ويا باش تبينه يعني او بينغاوي كانها تركيا سوريا دهاوجه ایران ویا جبوی برجواندی خوا خطر نابینه چون ایران دخوازه کجاره کی دیگه اسد وگره نو چل بجنی کمالگه ها نو دولتی ایران ویا دخوازه و اردوغان جی قبول کریه استراتیجیاً اردوغان قبول کردیه که اسد وگره نو کمالگاه نیو دولتی و عربا جی قبول کردیه ترکیه جی قبول بکه ایران جی برای پشتوانده که روسیه پشتوانده که او ترکیه سوریا بکاره وگره روشا خویا بری جینبه لی بخوادی قوت و چاخه او هزین ادلیب دیمینه که اگر دست کرده ضعیف به یان جی کرد ناچار ببن لبر هیرشین ترکیه و یان جی لبر نادوستاتی امریکا بچن لگل شامل رو بنن و بگهنه انجامه که اوش برجواندیا ایران دایا یا اسد دایا و چاخه بو ایران جی بو روسیا جی و بو سوریا جی پاقش کرنا هیئت تحریر الشام لإدلب گلکی آسان ده و اگر اردوغان بچه لسگل اسد رو بنه ایلسر رکوتنا آدانایا 1967 ببوده 1996 رونن و چاخه مشکلک نابین آدانا مینه ایران اوید ده عراق داجی اوید ده سوریه داجی تکه پوزیسیونه که بقوت که هنگی حدود ده هنا کنترول کرد حدود ناب عراق و سوريا حدوده كنترول بكن والدول العراقية بك أوجي حدوده كنترول بكن بشاخي خطر الترور دركي لسر إيراني كم دبج وإيران أو هي رشيد تركازة ده ما ترسي دار نابينة دزانك أو هي رشيد تركانها وزيادة قشار لسر كردا واللي سر أمريكا بكن مادام كو قشار سر أمريكا بكن إيران بو إيران زيادة برزغريك چنابن دي رشيد تركيا ده جبوي از باور كم إيران عندك البروية د بوسه دایا کو قازانش درکوه که ام هنکی دنه لسر روسیا و سوریای بافن یعنی ام دزانن کو روسیا هنکی دناوا شردا الى اوکرانیا ناخوازه لسوريا جي جاردن بتركيا را انجي بهزكي را حتى بجهاديان را احتمالا نخوازه بربكوي شر جبوي كو هزاوي براستي جي كم بويا وما كمو كورتيان روسيا إلى أوكرانيا ديتن كمو كورتيان لوجستيكي تكتيكي عسكري تشيك هر تشتك ما ديتن وهناكي أغجي جدز دا ياكو قرتبو لدي ساهيجي خو دباريزة روسيا يعني مروف دبيني هناكي عجلياويه دخوازة لسوريا اگر کو بشار اسد و اردوغان جی لهفنینی دخوازه هنکی از باورم يعني شر ونخوشي هنكي رابقري يعني قناعتها من بيوريني نظام توسر ويكي تشواد فكرة اللي روشا سوريا وتكلينوي بكردان را حتى تكلينوي ديروكي بككيرا يعني دريكا روسيا دا مروف دبينه يعني دا صالين هشتي دا جبويكو بككا ريخستنكي ماركسيس لينينيزمو مروف دكاري بيجا حتى جيكي جعاليو يعني نت دقافا كو تشو سوريا وتشو لبناني
مرۆڤ نەکارێ بێژێت تەنێ بە ئیرادەیە سووریا بوو احتیمالێکی مەزن هەیە بە ئیرادەیە رووسیایەژی بێ يعني روسيا جي حس كربه كو قيادة بككي لسوريا بمينه و اف دديرو كدا مديت يعني بعسين سوري انجي اسد مزن بافي اسد حافظ اسد بردوام دخواست يعني كردان جعل يخو بقرة وكارتكي مزن دستيوي دابو لهم بدي تركيا لأنها هجر كو روشكي وصا يعني بميداني وأوبراسيونكي بيادي شبابه مروف تخمين دكا يعني أمريكا جي تماما درج حسد بردا بشجرينا قال لي مجبورة حسد بروسيا الاتفاق بكا بالشامرة اتفاق بكا ويدمي يعني مروف پێشبینیە چ دکا يعني قالوا حركة كردي ودقري صالح هشتي ونوتي لسوريا انجي احتمالك هي براستيجي دفي نافبري دا يعني دا نافبرا روسيا كي مركزي سنترال عربي و روش آفایەکی دیموکرات و سیکولار و لا مرکزی دا چارەسەریەکی ببینن تو پێشبینیە چ دەکەی؟ پێشبینیا من ji bo rewşa Sûriya bi rastî jî ew e yanî ê ku divê derê da ê bimînin Rusyaya, Îranê û Esedê ew ê dîke mêwanin têda Amerîka ji mêwan e Türk jî ji mêwan têda her çi qasî ke niha em bêjin xeter li ser Kurda gelek e rast e ew xeter esas ne Amerîkaya û ne Rûsya û ne Esedê ne Îran e Türk in Türk xeterê çê dikin و yek jî ew hereketên cihadîstin terorîstin ewana xeterê çê dikin yani demokrasî û mafê mirov û azadiya ku em gorî bihayên serdemiyê dunyayê temaşe bikin li rojhilata nawerast navîn bi tewawî çîrok e lê çê dibe hindekî nîzamê nerim hindek nîzamê diktarîyê hişk hindek jî nerim hebin yani em bînin dewleta herê demokrat li rojhilata navîn de Tirkiye û İsraîl e herî barbar jî û însankuş jî ew yani hiç kıymet bu insana nayalım. Bes yani em bawer nake ki Suriye jî be demokrasî, Iraqî jî ne be demokrasî, İran jî ne be demokrasî. Lê parastina pêgehê însanetî û parastina pêgehê berjewedî neteweyî bo Kurda dibîne. Ez bawer dikim ku eger Kurd li Rojavayê Kurdistanê û gelek jî taxîr bûne. Eger hinekî bi mantıqekî stratejî hereket kirban, bu gorî berjewendiya rojê hereket nekirban ya demê hereket nekirban, dibe هاوپەیمانیا کوردا لەگەل ئیران و شامê heba li dijî terorê ez vê aşkira dibêjim kê çawa dixîne bila bixîne dibiya li gel Rusya heba yani eger li şerê dijî Daeş Kurda hawpeymaniya Rusya kiriba muhtacî Amerîka nebûn ku Amerîka çûba nevê derê Ewro û muhtacî wê nebû ku Amerîka geme bi Kurda bike yani hindekî zanyarî hene yani wa zanyarîne Amerîka çöye dava li Erdogan kiriye ku hêzên Erdogan dixwaze di nav artêşa Sûriyaya azad evê ku ser bi Erdogan cihadîstan bînin nav Hesedê dabînin pêk ew hêzekê çê bike yani mantıqa dibe ew elbette nabe her ew jî hêrişê her ew jî cesaret dete Erdogan ku hêriş bike bêne madam tu cêşê azadê Sûriya qebûl dikey ez Hesedê qebûl dikim em Hesedê paqij bikin em ê wan bînin cendeyê Hesedê darê tabi Tirkiye jî wê dibîne nêzîkbûna Hesedê û Sûriya jî heye di gelek cihada hêzên Hesedê û yê Sûriya bi hev re ne û heta Hesedê jî lêdwan dibêje parastina sinûrê Sûriya û em bilger cêş gel supayê artêşa Sûriya dikim ew jî Tirkiye zêde tangav kiriye eger rexekê ku eger Kurd li Sûriya bigihne hawpeymanekî yani em bêjin bigihne rekewtinekê li gel Şamê rekewtineka zêde bi quwet jî nebe tewawî xewnên Erdogan di Sûriya têne dibne bilqîser avê diçin bala diçin ji bo tiştekî ez pêşbînî dikim yani ez pêşniyar dikim li pêşbînî ziyatir pêşniyar dikim Kurd di wê demê de
پێویستە کو لە سووریا لەگەل دەوڵەتە ئەسەد ڕێک بکەون پەیوەندەیەکی کووردا گەلێکی درێژگە ڕژێمە ئەسەد هەیە و بەگەیەکی تاریخیە بنەماڵە ئەسەدجی هەیە بنەماڵە ئەسەد کو عائلەیەکی عەلەوینە ئەوەنە لەبەر عوسمانیا ڕەوینە چوونە لازەخیە لەبەر عوسمانیا چوونە لازەخی ڕەوینە و شەری عوسمانیاجێکی کردنە هەتا پشت بەردەوامشی شەریوانە عوسمانیا هەیە ئەو تعاتفێ ڕاستە ژغینی وێژی کاک سەدیق ژغینی وێژی ینی ئەسەد بەشار ئەسەد تو بخوازی نەخوازی دیکتاتۆرێ هەری گێنجە لە ڕۆژهەڵاتان ناوین و دیکتاتۆرێ هەری خوێندەیە یعنی هەری ڕەوشنبیرە بەڕاستیژی یعنی لە گۆڕی ئەردۆغان و شادیاوی دیپلۆماوی سەختەیە لە گۆڕی ڕوحانی لە گۆڕی مالیکی یعنی بەڕاستی لە گۆڕوانە لە ڕۆژهەڵاتە ناوین بەشار ئەسەد مرۆڤ دەکارێ ببێژە یعنی ژیرەژی دیکتاتۆرە ژیرە سەرۆکێ پارتیا بەعسە مرۆڤوانە هەمیان دزانە لێ ئەو مەسەلە ژیانە یعنی بەشار ئەسەدجی مرۆڤ تەخمین ناکە و مەسەلەیە کوردان بە تەمامەتی بخێ حەمێزە تورکیای ناخوازم بخە حەمێزە تورکیا و رووسیا ناخوازە بخەزە حەمێزە ئەمریکا دەبیا کوردویا وێ هاوسەرگیە باش ببینن یەکێکی وەرە کرد کو تورکیا بگەی بە ڕەوشە ئەساس ڕاستە ڕژێمە بەعسی سووری ڕژێمێکی دیکتاتۆرە لێ یەکێ ئەسەد خسە ناوێدا ئەردوغان و داوود ئۆغڵۆ بوون ئیخوان موسلیمین بوو ئیخوان مسلمین بوون و قەتەر بوو سعودیە بوو ئیمارات بوو حتى بشار أسد ل 2011 لبر تركيا بهراوة قلت بشوا كل روجك الديمقراطية بمتشينا بناية تطبيق كرن لاني كم 2 سال فرصة بدل من أز جهورتنا سوريا دابكم حتى قلت تركيا قلت يا واحد إنه هالصالة هنك دولة هنقول تواوي الديمقراطية شكرية حتى إنه كجي كودة تركيا هي فعلا واي راسته راست كيش ولات روشاتنا ورسكوز 100 سال 200 سال 2000 سال إيران 2500 سال دولة ديمقراطية هي تركيا 800 سال دولة ديمقراطية هي نية لأوان خاصة ليسو كده كبكر بهر حال يعني أو ما بما تشتكو أزو خاصم بوي نقطة وقرير بدم دويكو كرت لقال شامي بقال نتيجة اگر كرت لقال شامي نقال نتيجة بطماي أمريكا بد كرت و 75 که دیگه روژاوای کردستان ببینن ببوچونا من يعني روج آفا بتايبتيج يعني دبي إيرو هناكي هاد بن جورتن هي فيدارم هاد بن جورتن يعني ديسا تكتيكي نبه لي أسباورم هناكي دخوازن وق باشور يعني سوپایوانی سر بخوها به چوا پیش مرگل باشور هنا هزین هشتا و هزین هفته و تشتین وسا يعني هناكي چاوکردنێک لە باشوور هەیە لێ ئەv نەواقعیە بەڕاستی لە گۆڕی شەرتێن سووریا و تێدا هەیە سووریا تێدا دژی نەواقعیە ینی مرۆڤ نەشێ کوردێن ڕۆژ ئاوا نەشێن ینی چاوی خۆبەر بدەن باشوور ئەو یەک مستحیلە چێ ببە ینی باشوور ڕەوشەکی وجودایە هەفتێدا ئۆتۆنۆمی هاتیە ئیمزاکردن و ڕژێما سەدام حوسێن لەسەر لینگان نەما ڕژێمە سەدام حوسێن رووسیا پشگیریاوی نەکرد سووریا رووسیا پشگیریاوی دکا ینی سەدام حوسێن بێ کەس مابوو ئیدی بەوی ڕەنگی ینی مەسەلەیە باشوور هات هۆرێ ینی شخۆ هەدەفن بەرنامەیان منژی بەڕاستی بە تەمامیژی ئەوە کو ئەم هەنێکی بە چاوێکی ڕەخنەگریانە لە مەسەلەیە خۆ بنەرن چ بوو گەلۆ ینی بە تایبەتیژی پشتی شەڕێ ڕەقایە لە گۆڕی باوەڕیا من وێ دەمە هێژی تورکیا و رووسیا ئیتیفاقژی نەکردبوو یعنی مەسەلە S400 نەبوو کودەتاژی نەبوو کودەتای سەر ئەردۆغان و رووسیاژی بەهێز بوو وێ دەمێ چ هێلاک و بەڕاستیژی ڕۆژ ئاوا وسە سەرخۆش ببە و بە رووسیارا نەکەوە ناو ئیتیفاقەکە و دەداویەداژی ئافرینژی دەست بدا و بگێ ڕەوشەکی بەوی ڕەنگی یەک یا دنێژی یعنی هەگەر و کورد هەم لە عراقی بە حکوومەتە ناوەندی ڕابڕاستی ئیتیفاق نەکەن سامیمی نەبن هەم بە تایبەتی دەواری سنوور و پترۆل و دەریاندا وێ دەمێ یعنی ڕۆژێکی تو پڕ زلاواز ببی سوپایەوان ئارتێشێوان بێ
بێ هەرێمێ و هەرێمێش دەستێتە دەربینی تو دوێ لە بەندێوی بی ئەو سوپاهەنەکی بە چ دەبێژم دەماری خۆشی دەردەخا و احتیمالە دەمارێن نەتەوپەرستیژی هەنێکی وێ دەمێ پێشکەون لێ هەگەر کو تو بەخۆشی ئیرۆ مەسەلەیان بە مرکزی ڕاچارە سەرکەی بەڕاستی احتیمالە ڕەوشێکی وسا نێوێ پێش و تو بە سەربلندی دەناودا دەرکەوی پشتی مثلا رقیه هندک باردوخ بو کرده هات بوده پیش براستی ترکیه زور ضعیف بو و داعش کتب بو اسد ضعیف بو راسته وده من روسیا زده توشی شرعی اوکراینیا نبود که نه ضعیف نبود روسیا جد پوزیشنی که گوره که به قوت دانه بود چون هیچ گلک مسئله سوریه بود لی کرده هنده که خو خپاندی سازی یعنی اگر پشتو خلاص بونا داعش شرع داعش پشتو کتنا موصل و پشتو کتنا رقا کرده روش اوه کردستانی گوتبان داعش خلاص بو ام دکارن لگل سوریا لسر و بندان رکون و دوال روسیا کربان قربان اولن ام بهافر و مسئله چاره سر بکن امریکا تنی ده مجال عسکری دا دوست میا بودی دانا داعش از بور کمی نه گاش بنه گلکی مثلا و حتی کرده عراقی جی کرده باشور جی اگر وده مجی خلاطیا رفراندومی نکربان و چوبان لگل عراقی و دبن چودریا امریکا و بریتانیا لگل عراقی رو نشتبان چه دبو که کل عراقی گهجبان کنفدرالیتی جی ام نقاشش دهات کرد امریکا جی قبول کرد اروپاش قبول کرد لی نبون عقل استراتیجی از زور جاده بشون و دوباره که ما چند بارش دیم نبون عقل استراتیجی به تایبت بشوی که گشتید ناو کرده دا کرده لکده دما کرده ببنوه دورینه نهاجی که یعنی او روشا کل لباشر کردستان های روش اوای کردستان هی ناب نه دبی کردی روش اوای بیا باش بسانه یعنی او نکارن وکی باشور نفته بسری خود بفروشن و به تجارت پاره سپی پاره رش سپی بکن و خود دولمن بکن لگل ترکیه نابه چما او تجارت نفتی لگل باشور دکن چما لگل اسد ناکن تجارت نفتی لگل باشور دکن باشور چی ده اردوغان دیگه تا توپ و طیاره سری وان ده بو چی لگل سوریا ناکن با لگل سوریا بکن نه قصبه دستور جی هبه او پترول یا گلی سوریا یا کردای یا عرباجی یعنی کواته دبیا او لگل سوریا بکن جبوه روجاوی کردستانی ده گلی که مزار ده خو خاپان دیه yani gelin mezarı da kopar. Mesele askeri de kopar diye, mesele diplomasi de kopar diye. Hatta mesele dostane Amerika. Dostane Amerika ki, dostane ülkedeki generali Amerika. Ev generali navendine ji, aste balaji, mam navendir. Rast ev generalane veki vakti dışında ve Amerika ve deri khane neşidi ve digriyen ji. Hasrata kurdar ji. Li biryar deste vandan niye? Biryar deste koşke spide. Deste Pentagon'da. Pentagon گوری چی بریاره داد؟ پنتاگون گوری کوبنویت سالانه لودکه ناتو بریاره داد. او که نه گوری برجوانده اردوغانه. دبی کرد وی راستی ببینن. مادام کو توال استراتیجیت امریکا دیجی استراتیجیت ترکیه نادرکه چه دبی بلا به درناکه دبی که کرد استراتژی خود دیار بکرد. که وقت کرد حتی بگویی که کرد سوریه صبح چیز بن مجبورن به پاسپورت سوری در بکرد. هاولاتی سورینه دبی او مافی خوی هاولاتی بونه سوریه بکن اگر او داخل دولتی کسر بخود کن دلار را گهینه نمدیبینه دولت کسر بخوید جا اگر به میلیونان انسان جی مثل ویتنامه ملت ویتنامه چند میلیون انسان شهید دا گشت سر خوب بونه خو او کنجکتوری ویجه دا بو بارو خویز دا بو جبوی و اگر جبوی روش اوای کرسای دا بشیم اگر ظروف و بو دولت سر بخور رازمه حاضره را گهینه آمادن دا امجی بچین پشتوانی وام بکن لی اگر آمادنینه هم او بخوشی آمادنینه روشان دولتیجی آمادنیه ادبی او حلکی ببینه حلکی سیاسی ببینه امریکا حتی ویگاویجی هیچ حلکی سیاسی نداره دست روجاوی کردستان و نادجی مظلوم عبدی ویکی اعتراف دکه دبی حتی نه امریکا تجاران حلکی بچوک جی لسر میزه مدینه نایج غینی داعشی لدرنگه درنگه دبیا بریا کتنا رقای کرده اوا زانیبا اوا کربا برنامه کی سیاسی استراتژی مادام و مسئله سیاسی دیگه کی حل بکی و امریکا حل کی سیاسی ندا پیشته دوی تلگل روسیا تلگل اسد حل بکی و حتی تلگل ایرانی حل بکی چون ایران جی
گرانیا خو لسر رژیم اسد لی کرده چه که کرده همه کدن بن تاثیره چند جنرال امریکا درسوزن او جنرال درسوز امریکا درسوز کردانه از باور که اگر خانه نشی منصوبه به لگل کرده شر دشمن کرداش که يمكن از زیده استکی غریب نابینم لی او نه سیاست امریکا يعني نانا او نه چما سياستها درفة يا كردان ولوبيا كردان بردوام بكسن تقاعد كري وخانة نشين رايا يعني بككجي وسابو مثلا چه خانة نش چه جنرالي خانة نشين يوناني هنا بيونديوان بيراهبون چه بس سرسري رئيسدار اوجلاندا هانين مديد و لامريكا جي وسابو يعني بيونديا يكمين بجنرال تقاعد كري راتشيبو وبسرا بنتاغون و ام بيجن كوشك سبي اني ناف مسألة يعني لغوري اغاين من يعني براستي لوبيك عجايب جي يعني او لوبيا حزبي لوبيك يجويكو نفس بورا حزبي جي براستي جي او كسك حزبي لسرداتي لواشنطن هي لبروكسل هي لباريس هي لندن هي لانجامك ورناغري يعني نكانت دراسة بكا تكاسك تقاعد دبينن حج كردان دكا هناك وقتي ويجي هي بيو رنجي لسرفيه بنجي سياسة أخوة درفة استراتيجية أخوة أو دكان يعني ناجبوی خانه نشینه يعني او دکارن بو هر کسی يعني لخانه نشینت اوروبی امریکا قازانسکه لکی ناج دکتوراج مهندسه بازرگانه جوانا قازانسکه يعني اوروبا بتايبتي عرب ولاتي عربه قالك قازانسكه تركيش قازانسكه للدبلوماسي ده تر دیپلماتی که خانه نشین کری لجنرالی که خانه نشین تو نکاری استفاده کنی که او بیا انسانی که آسایی او بعد گره چه بعد گره هنده که علاقاتنا علاقات استخباراتی نه يعني استخبارات وان ولاتا وان خانه نشینا بکارتینه او ناخذ الراس خو علاقات الجال والرخرة وشيبكه دقول آليا شيبكه طريقة وخانه نشينا ده شيبكه وزانياريا وان دقال هدف وان تدقى استراتيجية وان تدقى تاكتيكا وان تدقى وانا جبوي دزقايد استخباراتي بيدقارينا يعني لوي زيادة تشتكي ديكا از باور ناكم هذا ياجي آرمان جيتوانيد بارا هنا يعني قازان سكن يعني ياجي تخازن تجربة وان هنا وتجربة خل برنبري هدكي شتديكا بفروشن وكو راوش كاريه که بفروشن و کجی تخازن ویا استفاده بکن یعنی او نابه لوبی براستی او لوبی چه استفاده خو نده چون اونا خانه نشین بونه قانونی انجی حقوقی انجی اونا چه کاریگری خود نو سیاست وان ولات دنیای جا چی اوروپی بن چی امریکا بن او بیچاره یا کرده از باور راستی بجم بیچاره یا کرده یعنی نبونه وان پیوندیا گلکشی هبونه وان پیوندیا باشتره چونکی اونا راستیش بوی جبوی او خانه نشینانه راستی نابجن یعنی تو مهندسه که خانه نشین بینه اوی بوته بینایی که باش چه بکه اشتکی نابجن لی دیپلوماته که خانه نشین یانجی جنراله که خانه نشین تو ریک اوی در بخواست پیوندی لگل پنتاگون یا لگل کشکی سکیپی چه بکی اصلا اوی استفاده نادته چون که گوت نوان ایدی اعتباره که خود نماید دولت دا و نمروی دولت نینه و تنکاره دريكا وان داجي كاريغري سرداراتي بكي يعني او نبونا علاقات الدبلوماسيه كردن او بو قالك مساله وكري ده يعني شاو مثلا كرد نكارد بوروشا ناخوي لقد دولة هرمي استراتيجيكي تندرست هبا ونكارد بيا بدرسي برنامجي بو دارجه والسربي اساسي كاس جواب جيبو كردنا مثلا از بيشم لبشتو رقي همان كرديان بريا رقي همان كردا چوبان لگل روسيا ولگل شام پنگاوی جدی هاتبان بلکه هنگی امریکا کوشکاسپی جی هاتبان لگل مظلوم عبدی رو نشتبان دیپلومات ما جی هاتبان رو نشتبان دیپلومات ما جی هاتبان آماده یا خونیشا دابان که بله ام لمسئله سیاسی ده می پشتوانی و ناکن يعني بريا كو 12000 شهيد بيداين هيج غريبستك جي نهاتي مذاكرة لسر كاغادي تشتكي منينا باورك نانية فقط اوكو هاو بي مشينا هاو بيماني شر دجي داعش هبون دیتن که یه پگه هزکی گنجه و شرکره و قهرمانه و دکاره شر بگه و دکاره کارگر پشتونه و دکاره داعش بسکینه فعلا جیش کانت داعش کانت يعني اگر یه پگه نبا داعش نسکن یا داعش لکوبانه و درین دیکه لسوریه نشکابه لدیر ازور رق نشکابه داعش لموصل نفسكا ممكن نوشكا دوي دوان سكانت بكاري نان وقال لك شهيجي دان وجيش سرفرازي وجيش سربلندي اجي والدباجي كأبشار هبا
ما بداخەوە لە مەسەلەی سیاسیدا کورد نکارن جوێ سوودمەند بن نکارن جوێ ئیسفادە بکەن ji bo çi ve digere ji bo rêxirawe yan jî ji bo dezgahê siyasiyê Kurda ve digere yani Kurda dezgahekî siyasî stratejî niye aqlekî stratejî niye ji bo ku îro ve pêgavê bawaje piştî 10 sal dikeve çi bikin berramekî wan dibe îro em bikin bo sibê Xwedê kerîme sibê ji Xwedê kerîme û Erdogan jî dê bi top û teyara ew wextê ku niha boçi Erdogan vê gavê de har bûye hêrişê wan dike Erdogan ditirse ku Esed li gel Kurda rêkkeve bê hidûdî bigire bêje Erdogan derkeve biçe لۆما jî ji şervanên Hesedê zêdetir eskerên Esed kuştin belê ji bo wê yani eger Kurda beriya wê bikirba çêdibû ku niha Türkiye nekî rişkirba Rusya asmanê Sûriya ji bo Erdogan bara nekir کاک سدیق پرسیارم نیداویە بە بەڵام تەماشەڤانانژی پڕ نەوەستینن هەفتەیە پێشیە لە ڕۆمانیا ئەس باوەڕم جوینە ناتۆ هەیە گەلۆ وێ بڕیارە سەرەکە دەوێت جوینێ بێداین وێ ئێرشێ پیادە چێ بە ئەنجی چێنە ببە ez bawer dikim di civînê NATOda ser meselê hêrişê bo Rojavayê Kurdistanê biryar naye dayîn ew ziyatr li ser meselê Ukraynaya û çêdibe ku Fînlanda û Swêd li wir biryar naye dayîn biryara dawî ew nediyare çünkü dibe er Tirkiye razî be eger Tirkiye vetoyê xwe şûrda nekişîne nikarin biryara dawî li ser endabûna Fînlanda û Swêd bidin heta niha jî Tirkiye yani vetoyê xwe şûrda nekişandiye û kartê xwe her hêştiye bu ez bawer nakim yani wê derê de gorankariyek çê bez nêrîna min ew helsangandineke ji bo şerê Ukraynayê bêkirin yani ew dewletên Ewropayê bikarin çi rolekê bilêzin çünkü Ewropa jî hinek li wî şerî de zerermend bûye bi taybetî meselê enerjiyê de wezeyê de wekî pêwîst alîkarî wekî Amerîka û Britanya dixwaze alîkarî ji bo Ukrayna naçe rast Rusya hindekî şûndakişeya lê heta niha jî ew gelekî pisporên serbazî ew şûndakişana Rusya bir taktik dibinin yani şûndakişanekî stratejî niye taktik dibinin bijî şûndekî li direkê şûnda dikişe dibin li ciyekî de divekî hêrij bike bi taybetî ew hêrişên wê duayê li ser navendên wizeyê yê Ukrayna ji terefê Rusya ew ê Ukrayna gelekî tengav bike bi wê zirûfê zistanê de wê tengav bike heta Ewropa jî wê derê de tengav bûye ji bo wê ew ê çi qasî li ser mesela Rojavayê Kurdistanê rawasin ez nikarim ştekî bêjim lê biryara hêrişa Kubanê û Minbic di destê mekanîzma hawbeşa Supayê Tirkiye û fermandeya giştiya hêzê Amerîkaya li Ewropa ku ev mekanîzmekî wan çêkir bû 2019 heta vê gavê jî ew mekanîzme mewcûd e ku serêkaniyê û girêspî pêdagir kirin ez bawer dikim ew ê bixwazin wê mekanîzmê dîsa bixine devrê û Qamişlo jî razî bikin ku Qamişlo ew taktîka li beraberî serêkaniyê û girêspiyê girtiye ber li beraber Kubanî jî bigire ber û li beraber min biçe jî yani bi demekî pajda bikişînin belê ji bo ku Tirkiye Qamişlo hêrişê Qamişlo neke yani ew wê Tirkiye Kurda wê bitirsînin eger hing wê bikin Türk hêrişê Qamişlo nake eger nekin çêdibekê hêrişê Qamişlo bikin yani Amerîka viya dixwaze çavê Kurda bitirsîne Kurd wê çi biryarî bidin bi rastî ez wê nizanım کاک سدیق de başa gelek spas بەڕاستی شڕۆڤێت باڵکێش بوون gelek spas ji بۆی بەشداربوونە تا بەرێ تەماشەوانên هێژا ئەم بە چاودێرێن سیاسی را کاک سدیق حەسەن شکری را ئاخەفتن و شارەزایەکی باشە لەسەر تەواوی ڕۆژهەڵات ناوین هونجی لە کەرەما خۆ هەوڵ بدەن بە تایبەتیژی کەناڵامە یوتیوبێش بێک و فێسبوک بەڕاستی پرزرێکان ژمارە دەردەخە کەناڵامە یوتیوبێ سوبسکرایب ئابۆنە بکەن و ڤیدیۆیانمە لایک بکەن و کۆمنتێن خۆ بنویسن ئانجیش دۆستان ڕابشینن حتا بەرنامەیە پێشێدا سڵاو و ڕێز گەلک سوپاش بۆی بەشداربوونەوە سڵاو